Impinduka zikomeye cyane muri 11 bakomeye cyane ikipe ya Rayon Sport igiye kuba yifashisha ku mukino ukomeye cyane igiye kuba icakiranyemo n'ikipe ya Police Football Club kuri uyu wa gatanu ku isaha 12 zuzuye hano kuri Kigali Pere Stadium. Umutoza Bruno Ferry amaze kuba abashyira hanze babiri bakomeye, bamaze kuba abajya ku ruhande. Ese bigenze bite? Habaye iki muri ekipe ya Rayon Sport? 11 beza rero ekipe ya Rayon Sport igiye kumanukana ku mukino ukomeye cyane igiye kubihanganyemo n'ikipe ya Police Football Club. Mwizamu bamwita Kwizera Olivier, hanyuma kuri kabiri bamwita Nshimirimana Emmanuel Kabange, uwitwa Umukiza Obedi ni umusore wari ukubutse muri ekipe ya Mukura Victory Sport Elwaziri, ntago ameze neza, yamaze kuba akurwa muri 11. Hanyuma kuri gatatu hajyaga hazamuka umusore witwa Azizi Ben Dawo. Uyu ni umusore uje vuba cyane w'umunyamahanga, ntabwo aza gukina kubera ikibazo cy'umunaniro kuko yakinnye match nyinshi cyane akinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Araza kuba asimburwa n'umusore witwa Ganijuru Eri. Hanyuma mu mutima wa defense ni Emery Bayisenge, araza kuba ari kumwe n'umunyamahanga Chimanga Chilembi Ramadhani, baraza kuba bahakontorora neza cyane 5-5. Muri mediane haraza kuba harimo abasore batatu. Uwa mbere bamwita Ndayishimiye Richard, arahara ameze neza cyane, araza kuba ari kumwe na Yannick Bangala Litombo, baraza kuba bamanuka hariya bameze neza cyane. Araza kuba kandi ari kumwe n'uwitwa Bigirimana Abedi, baraza kuba bahakontorora neza cyane. Hanyuma mu busatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport, uruhande rumwe ruramanuka uwitwa Zizi Basane Kuranya, urundi ruhande ruranyura uwitwa Mugisha Didier Taichi, baratakisha rutayizamu wo mu Rundi bamwita Asmani Ndikumana. Izo nizo mpinduka zikomeye cyane muri 11 bayunguruye ikipe ya Rayon Sport igiye kwifashisha ku mukino ukomeye cyane iraza kwihanganyemo n'ikipe ya Police Football Club. Urumva ko ikipe ya Rayon Sport ubundi probable lineup yabo yajyaga ibanzamo umusore witwa Aziz Ben Dawo, niwe wari umaze iminsi akina kuri gatatu, ariko Aziz Ben Dawo bitewe n'ikibazo cyo kunanirwa bamaze kuba babona ko uwitwa Ganijuru Eri afite umwuka arimo arapeza cyane, ari ushobora guhangana n'uyu musore ukina kuri wing y'ikipe ya Police Football Club bitwa Richard Bazombwa Kilongozi. Ni umusore w'umurundi wirukanka cyane, bityo rero baje kubona ko uwitwa Ganijuru Eri bitewe n'umwuka afite pression na compression aza kuba ahagaze hariya rwose bahanganye n'uriya Richard Bazombwa Kilongozi. Niyo mpamvu uwitwa Yannick Bangala Litombo, niyo mpamvu uwitwa Azizi Ben Dawo babonye ko rwose uyu mwuka wo guhangana n'uriya musore w'umurundi ataza kuwubona, bahitamo gukinisha uwitwa Ganijuru Eri. Ganijuru Eri rero niwe uraza kuba akina kuri iriya gatatu bidasubirwaho. Naho kuri kabiri uw'Umukiza Obedi rwose yaje kugira akantu k'akanoke gatoya, ntabwo ari imvune ikabije, ni nk'ububabare bukomeye cyane yaje kuba agirira mu myitozo, bituma rero ataza kubanza mu kibuga. Hariya hakaba haza gukina uwitwa Kabange, ni urucabana nawe asanzwe hamenyereye, araza kuba hakontorora neza cyane 5-5. Izindi mpinduka rero zabaye hagati muri mediane, uwitwa Faustin Kitoko Likao Pizarro yamaze kuba yerekeza i Bujumbura, ntabwo ahari. Niyo mpamvu umusore witwa Yannick Bangala Litombo araza kuba ahakontorora neza cyane, ari kumwe n'uwitwa Richard Ndayishimiye ndetse na Bigirimana Abedi. Hanyuma rero atake nk'ibisanzwe naho habayemo impinduka imwe gusa, uwitwa Mugisha Didier Taichi araza kuba amanuka ku ruhande rumwe, hanyuma urundi ruramanukaho Aziz Basane Kuranya. Nuko nguko ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ihagaze. Urumva ko rero ku ntebe y'abasimbura haraza kuba hari abanyamahanga, haraza kuba hari nka Foringanye rutayizamu, haraza kuba kandi hari nk'uwitwa Tambwe Guruwari Ngongo, araza kuba hari ameze neza cyane, haraza kuba hari uwitwa Tony Kitogalo Magicien Kongore. Urumva ko ibintu biraza kuba bimeze neza cyane, mbega Rayon Sport iraza kuba iryoshye. Umutoza rero Bruno Ferry yamaze kuba akonfirma ko bidasubirwaho ikipe ya Polisi agomba kwikubita, ndetse perezida w'ikipe ya Rayon Sport nawe yamaze kuba yemera prime nziza cyane aba basore mu gihe baba bitwaye neza bagatsinda iyi match ya shampiyona iza kubahuza n'ikipe ya Police Football Club. Nuko nguko bimeze. Icyo usabwa rero ni uko waramaze gukora subscribe, ugakanda share, ugakanda like kugira ngo tujye tubara neza cyane 5-5. Turi kumwe nitwa Vedaste, reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe.